Hi guys, magluto tag ulat sa gabi. Sa ning lakwaan guys. Sa ning lakwaan guys. Guys, share vlog ko guys. Kailangan ko ni guys. Jadi ayo okay. Siyang open guys. Bukal na guys. Siyang doon guys. Banasad na to. Awas na guys. Sarap guys. Sarap guys. Luto na guys. Alam mo ni siya guys, gabi nga utlot. Okay, kataan guys. Kita mukhaan ni Tilaw ba mga ni guys. Ano siya. Thank you for watching guys.